народно-чувашский фольклорный ансамбль «Шевле» Сухчишминского модельного дома культуры. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Светлана Матвеева. Обрядовая композиция «Кырсари». Yeah.
выступлением сам почалую ситке, садили душашинжеге шүлдемеге булды. Шені шүкірді барбасана тағдылап бір, уж шағат бір. Одазем, табанзем. Şimdi bunların direkt gözünün eşe var ha? Hadi. Gel bana. Ay, kutlu zarif. Bu sıranın eşinin ışınmanın yurlas güzelari, taşlas güzelari. Башкара районунан Карайдын өлгүлүү Юнды халык бүйүлөр ансамблы, жетекчилери Гүлназ һәм Эмил Хыяргуловтар.